A chorátómh gúise a chorátómh chaad go túaíis bheit de ilein is fuúé nerid bunne bhba ach ich bit gaf tíe gas sin hannig ha militia kan ich geleerd as in jens skiannach hannig at nílein ek an náam agus en me tu sin dit het gimmer nach da woien war sin en jan mag lein pik nach ach kat héach héich at ver nílein dersketjes sos go wax beusel ek an naamsen noor man naamsen war daar am plechten nog getá segur tnne sto atjes agus a toe agus hannig hat chi ik kilevíte gaf boeien ik fiú sekel ikkel noorsin agus skerpat sa roi kal se fiú noorsinach ní al féin agus suite fer Captain Felix O'Neill kat sé Edem nog is san as níter as Spanje war ra nach gedrúach gus héchasen go toe agus ik ken naam wie fall ho sé vin woord an hin agus ik an naam sin am sun kute cha tjéne choleche dochte war se lene suiten Jerake soch go ní fochko se de vein an hinsta a fenken je toe jolige an na hénach as vin woor ga het me gooskal as skipars agus ook Iesgerne sin at le just go derske på nivå og sånn var sin stialach kan le fleur in ikke gans a kalach go níal agus fleur ik ko ochen woonde fleur i ginse sin sa ní alleen kar koach ach at ritme de rin dinne mach has mar tíige wa kan ik garsten ma goor sonne ski laat nach sonne dierige heel níal kan rang konlech fiúse fása tiranger wat tuachke agus Gilachke sé Alexander weet chaessen gan naar am rangach agus han ik Napoleon gekoach hoe doe gemoras am na Frangich wa kuch ní als cha an rang garcha enem go mach go sé General McDonald a bit giileke as a rang. Ik unwartel war de gaf General McDonald hoe kan doen ik na Austrians sé hun de grachen gopoer nach Napoleon agus som as stoje wartelsen nach ren Napoleon ren ha Marshall ook ga triach Marshall agus so dechtel Duke of Tarentum so hun gilek níal mag kechen agus no hannig ik si itter plichten agus een rang hannig Marshall McDonald plichten is an ficha fechtega
dáte for de ruku áit for de hoca áit. Vrij ook realtas berichten nog ook at bata neviga is dan tjin an aula guist agus am sig an skipar stannig at stay agus hannig ja choit na tuchti an a hel agus réad adis as na peper nik an naam am sig nie kook na si kietun jannek amach gaich gint son tachaslis so jannek in kaartje nek heen ach a koloch go duka leis baralte uske ve so stoch kun sin da je wou te gunje mag ka gunje agus ook a leis oud as ma goos van dochti das no an ranges an down viga de heel jekkeburg oud en jelensja aan koetjach so Sheich a koetjach gan a kaars en ook a gaif pensions wat de fein peig edikete hulle plion a hat se wat beo agus kaarsen ek nial be mór an nuis chast fuin goma tluga as ma vala bin an nuden dremes solle toe orn ikke vil tlu haarsteste gan nial mag kegen gan jildig ik nial mag kegen agus Marshall McDonald Feme de ganich Marshall McDonald Owen ho is cool an han listen big drachat machine ik naam ach fem go skialach kan noch luintje no agus ganich ja maar Owen ho in ma goer jammer ho agus so stekker gerume beratan hoek dat an Owen sin